Karibu bakunzi ba Fresh TV, ndacyari kumwe na Francis Kuka. Umusore hejuru tugomba tubategurira indi recette. Tumaze kwanza ubwa mbere yuko ibyo twiko tubashikiriza Uganda bibashika ku nyota. Recette ino munsi ni omelette au spaghetti. Muraza kubona aka recette kari rapide cyane, aka recette keza gafungura umuntu uwo ari we wese, yaba umwana ukuze, warayaborewe, utaborewe, abo bose baguma kabagiriye akamaro. Recette yacu iza kuba igizwe na spaghetti ndende, haza kuba harimo amagi, urumva ko ari omelette, iyi ni poivre noire, iyi ni ail, iyi ni beurre, iyi ni poireau, céleri, itomati, iyi ni persil. Turaza gushyiramo n'amata, aka ni akunyu kuko kameze neza cyane. Hanyuma ikiza kuba gisigaye ni uko tugenda muri mise en place yacu, ntitwiwe turateba, tubwira ko icyarimwe. Karibu cyane. Ndangije na mise en place yacu, we ngomba gukatamo cyangwa essence ngomba gukatamo, ndakata duto duto ariko turi en peu circulaire. Turagira ko na céleri, duto quando spaghetti facciamo nel forno. Tukirinde ko mise en place hariya itungana, ngo tubandanye. Iyi ni soya sauce ntari nakubwiye, ngo mashemo muri mise en place yanje, mwaya magi nakubise, ngo ko nshiramo ibintu byose nashize ngahanye kugira ngo cinza kuzana irya spaghetti cyo duvanga byose, hanyuma cyo dukora hose za kuba isa neza. Izi ni céleri, nako ndavanze, nshizemo ajya amababi ya vert, ndashiramo n'utu dutumba twa blanche kugira ngo amakolere yose umukoni nayo yagiye kugerwa represent. Ina ni ail iriyashe, nanjye nabona ko turayishizemo, yashizemo na soya sauce, itomati sindazishiramo, tumaze kuzishira ipanu, tugomba gushira hariya kibuye twangurutse kubita. Muri ya magi yacu turashyiramo poivre noire, poivre noire iratuma ifunguro zigira akanovera cyane, dushyiramo gakeya kuko gasanzwe kabamo. Hanyuma ibi byose twamaze gukora, icyo tugira ni iki, tubisuka muri za spaghetti twategura zamaze gushya kugira ngo tuzitwara mu ipanu yacu. Urabona ni beurre, turashyiramo portion ntoya. Beurre de qualité imeze neza cyane.